Parish of San Jose, Tagimpan of Vision. Ikaming talasalpantaya ning parokya ng San Jose, paninapan mi ing pasulungan ampong pasiknangan mi po, ing malala marelasyon king ginutamong Heso Kristo. Ban kanito, lumala mo naman lakwas pang tumibe ing kaya kaming pamiyabe-abe, anting meto nga parokya. Uli nito, abe-abe miya pang apamatutuanan ing kaya kaming tagimpan, ang maging metong abalayan ding pakakalulo. Inya, tatalaga mila ding kaya kaming sarili, kaniting misyon. Pasiknangan mi po ing abe-abe pamagaral, pamagsane at pamiyubog king kasalpantayanan katoliko. Banlalo milang agampanan mitmong sipagan at sigasig, ding miyayaliwang kasayuan king parokya, ake kaming kayaw sa tengwanan. Ongoing formation of lay leaders. Gawan mila pang mas maayos, mabye, ampong makabaldugan ding miyayaliwang kapag masusyang liturhikal at debosyon king kaya kaming parokya. Liturgical renewal. Pasulungan milat palawakan ding miyayaliwang programang makibat karing pamangailangan ding pakakalulo. Masakit, matuwa ang pong anak ay makapunta king pisamban, paulining pandemya. Antimurin, manigobra kami para king malinis at ligtas sa kapaligiran at mikaaktibong pamakitalamitam karing pisasabyang panlipunan, kalupaning pangaresponsabing memalen at maya papamanimuna king gobyerno. Service to the poor, sick, elderly, and children, and promotion of responsible citizenship and good governance and protection of the environment. Mantabi kami karing kaya kaming kayanakan, ang pong pamilyang daralan miyayaliwang hamon, ang pong kapagsubukan king be, accompanying the youth and families in difficult situations. Gamitan laring miyayaliwang paralan, lalo ning social media, banason duming kayaw sang idakiyaying amano ning Diyos, karing kaya kaming kaparokya at Chuketi Pilipinas, o kaya detang manuknangan karing aliwang bansa. Maximizing social communications as means of evangelization. King Sao pong pamanantabi ng San Jose, ake kaming patulunan, abe-abe ming pagsumikapang adinan lang katuparan, deting tagimpan at maya paparasan. Gawan ming sabla, king abot ming agyumi, para king panyulong ng bie, at kasalpantayanan din kaya kaming kaparokya. Itingan daptan mi para king ikatula at ikaligayan ng Diyos. Amen. Siklod tamo po ngeni, para king panalangin, para king kapupusan ng pandemya. King layo ng igpa, ang po ng anak, ang po ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sa igpami, mamaos kami keko, saupan mo kami king malmong grasya, bangawan mi ing dakemi, kanito mayari niting pandemya. Antabayanan mo kami, banason duming gagawan ming pamaningat, para king kaligtasan ding sabla. Tuki kesana karing patakaran, ay pairal ning gobyerno, ban mayampat na, at miulitan ing pangakalat, ning nanumang virus sa malyaring datang king bansami. Dagdagan mo pa o Ginu, ing kapibabatan mi, king pamanyulod face mask, pamanos gamat, at pamag-observe physical distancing, para aiwasan mi, ing pangakalat na ning nanumang virus. Aslaganan mo kaisipan, detang epo-pepa bakuna, magpabakuna na lasana, ban mi ka protection la, laban king virus. Parati kami sanang makasadyang sumaup karing kapatad ming mangailangan at utong miapektuan king karelang kabiyayan. Idake mi sana yung kaya kaming kayatinan karela. Lingunan mila sana detang misasakitan. Antabayanan mila sana detang manandaman matinding lungkot ampong pamangulila. Saupan mo kami namang kimot, ban mibawasan mo man ing nanumang bisyo, kalupaning online sabong ampong drugs, ang makasira king bie, at pamikakatawan at kaisipan ding mipasoso na kareting bisyo.
manakit lasan ang aliwang mas masanting nga paralan, aapaglibangan da. Nung emisaw paning kaya kaming sarili, o Ginu, alang malyari kaya kami, inya, turuanan mo kaming maniwala, kingagyu at agawami, ban maging responsable kami, king biyemi, at king paintungulan mi, mabiyasa kaysa nang magtiwala karing sarili mi, uling maragul katiwala kaya kami. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King lagyo ning igpa, ang po ning anak, ang po ning Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Lukluk tamo po. Kapanyawsan po karing kakasal. Carlon Villanueva Santos, 29 years old, taga Purok 2, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasalya kang Irene C. Lustre, 25 years old, taga Purok 6, Lakyawas, Arayat, Pampanga. Kasal na po king April 29, king Repository of Virgen de los Remedios, San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Na numampong sumbagal, baloyo, kareting kakasal, pabalyo namo po kang among Paul o king opisina nining parokya tamo. Dakal pong salamat. Maya payabak pong pasibayo kaya katamungan, pagmasosyan taya po ngeni ing Domingo ning pamanyubling mebye. Yabi tala po karing kaya katang panalangin ding makatuking kayadwanan. Kapasalamatan po kang Son Ramos and family, Marlen Bondok, Lutgarda Bondok, Willie and Olive Bondok and family, Ruperto and Angela Flores and family, Maricris Mandap, Jaime and Joy Carreon, Dario and Winnie Manalastas and family, Nonong and Virginia Manaloto and family, Lucina Lopez and family, Irene Bonus, Con Simeon, Regalada Lopez, Felina Guevara Puno, Guevara and Puno family, Marilu Torno Hombre, Franz Gabriel Cunanan, para king wedding anniversary ng Lawrence and Jinky Pabustan, para karing special intention ng Jansen Viuya Consemyon, BG Lagman and family, Archimedes Bondok, Arlene Mercado, para king quick recovery ng Mirna Garcia, Marvin Lacson, Leo Asuncion, Garen Madrigal, para karing kaladwa ng Dari Ricardo Atuliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Nenita Gorospe, Jesus and Adoracion Canlas, Ireneo at Epipania, Hener Ramos, Leonardo and Jose Bondok, Nomeriano Sr. and Ruben Sr. Bondok, Esther Suwing, Memeng Simbol, Alma Tamayo, Alexander Tanchatco, Ramon at Ricky Fabian, Edgar, Josepa Basilio, Sofia Chanel Basilio, Vicente, Jovita, Gerardo Guevara, Federico Puno, Florentina de la Cruz, Sebastian Malyari, Raimundo at Herminia Bonus, Aaron Paul Tayag, Rodenio at Purificacion Santos, Pedro and Maria Pabalan, Dominga Lagman, Jojo Gonzales, Crispin, Teresita, Apolonio, Lolita, Marvin Bautista, Mercedes Tulio, Danilo Tulio, para king death anniversary ng Conchita Tayag, ang kanyang 40 days, Bonifacio Manalang, 11 years ng Enrico Nonato, 9 days na pong Aurora de la Cruz, at Fernando Tulio, at ding Waldang Kaladwa, King Purgatorio. Talakatamo po para king pamuklat himno.
Liginin pa, po ng anak, po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yeso Kristo, ing dugod ng Diyos, ing sala ng Espiritu Santo, mantabeyo kay kayungan. At keka antimurin. Kaluguran na kapatid kang Kristo, ban baging karapat dapat tamungan pagmasusi, kareting banal na misterios, kareting pambihirang aldo, din kay katamong kasal pantayanan, kanakantala sa guli, din kay katamong kasalanan, din kay katamong kakulangan, arapan di ka para taan tao, arapan na rin apong Ginoo. At kay bat, detingan, ipanyadalang kapatawaran. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, aman, wat dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulinitay, pagapuko kang Santa Maria, ang kapilamang birhen, karing sablang, kong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalain ko, King Diyos sa ginutamo. ing Diyos sa mayapayang tutu, pangalulwa na katamo, aking papatawa da rin kasalanan tamo, idala na kataasan, aking biye, alan angga. Amen.
Manalangin tamo, o Ginoong Diyos, malugoday pa, parang alam niya i Jesus anak mo, bilang sinubling mebye Ginoo. Pasalamatan da ka, uling kaya, imeto nga mi bangon at bayong biye, magmulaya para ke kami, at imeto nga bayong munag, di natangya para king yato. Manalangin kami keka, kaniting aldo naning tula. Itugtog miya naman sana ke kami, ing banal mong espiritu, ban maging bayo kami, malaya puso, ampong kaladwa. Adwan mi iti, kapamilat na ning ginim Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat mag-ari kambe mo at ning balal espiritu, betong mo king panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Nga nang migsalitang Pedro, baluyo itang mga ragul abage, ame palyari king mabilog a bansa ning Israel. Megumpisa karin Galileo, kay bat na ning binyag, apenaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makananuning linanyan ning Diyos, king banalay espiritu at king upaya. Uling ing Diyos at tsukeyo, mintaya ka ring sablang lugal, darapat mayap at pakayap, karing sablang inalipnan naning Diablo. Ngeni, ako ang ponding kayabe ko, testigo kami, king sablang depat na, king mabilog a bansa daring Hudyo, at king Jerusalem mismo, angga king pinakure, king krus. Dapot king katlong aldo, pepasublyaning mie ning Diyos, at pepakit ne, king mabilog a balen, nune karing mapilan at testigong pinili ng makapauna ning Diyos. Ngeni, ikami ring testigong deto, kasulumiyo, king pamangan at king pamaninum, kay bat ng sinubling mebye. Inutos no, ing manaral kami, king balen no, at patutwanan karelo, king yo, ing tilduan na ning Diyos, mukum karing sablang mabye at mete. Migsalitalo, tungkol kang Jesus ding sablang propeta, king ding sablang maniwala kang Jesus, tanggapando, king kapamilatan na ning lagyuna, ing kapatawaran, daring karelang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Iti yaing aldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Iti yay ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Omunya kayong kapasalamatan Ginoo, king Ginoo uling mayapyo, wagas ing lugod na at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sabiendo, wagas ing lugod na at alang angga. Itiyay ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing upaya na, yang minye tagumpe, king kekatamong pamakilaban, karing kasalang. Eko mate, nunemye ko, ban ipasyag lang depat ning Ginoo. Itiyay ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakaran bali, ya naman ing linto peka masalese. Ing Ginoo ya ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Itiyay ngaldo, tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya.
Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, mipasublian na kayong mebye, kayabe ng Kristo. Inya kailangan nyo lang panintunan, detang bage atsu karing banwa, nung nuya ka rin i Kristo, at makaluklukya king banda ng wanan ning Diyos. Isipan nyo lang parati ring bage atsu karing banwa, adiwa ring bage atsu keti king yatu. Uling mete na kayo, at ingbiye ang eni at syuke kayo, makapapan ya king Diyos, kang Kristo. Dapot, king oras mi pakilala ya i Kristo, at ya ingbiye yung tuni. Ikayo man, mi pakilala kayong kayabe na, at akarake na, king ligaya na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Talakatamo po ban parangalan ing maya pabalita. Aleluya, aleluya. I Kristo migsakripisyo ne para king kekatang kaligtasan. Pagmasusitang mipnong tula king Ginoo. Aleluya. Ingino, mantabi ake kayo, At keka antimurin. pamamasa kay Maya Pabalita, agpangkang San Juan, Ligaya keka o Ginoo. king abak amaranon, naning mumo ng Aldo, ning Paromingo, maralundong pa, mintaya king kutkutan i Maria Magdalena. Igit na king makalakoya ing bato, takap ning kutkutan. Inya, milaya, minta kang Simon Pedro, at king aliwang alagad, apakamala ng Jesus. Nga nakarela, kinware, king kutkutan, ing Ginoo. Emi balo nung nure binili. Inya, linwalya i Pedro, at itang aliwang alagad, bintana king kutkutan. Milayla, dapat itang aliwang alagad, milayang mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dino kuya, akilog ning kutkutan, ikit na ing telang pamburol, ang makabili ka rin. Dapat eya linog. Kanita, di natangyang katukina i Simon Pedro, at taglus-taglus yang linog king kutkutan. Ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol, at ing panyong penakap kimbuntok ng Jesus. Iti makakayabe king telang pamburol, nune makakalilwayang makatuklip king meto nga lugal. Linubya naman ing aliwang alagad, at mino ng dinatang, at ikit na at meniwalaya. Era pa ay tintiyan kanita, ing sasabihan na ning kasulatan, king kailangan niyang subling miye i Jesus. Kalugaran ng kapatad, imaya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo.
Kalikuran na kapared kang Kristo, ikakantata mo, itang salmo at angaman, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Yan mo naman yung responsorial psalm na kay katamong pengadi ganiding kay katamong misa nga napinin dalita pakibat iti iyeng aldo tinatag ning Ginoo sukat tamong tumula at magsaya. Let us rejoice and be glad in it nga na. Uling yarina ingaldo na ning dalumdum, yarina ingaldo na ning kalungkutan, ingaldo hindi aldo ning pangasubling mebye, niya nasa sabyana, tumula kayo at magsaya. Kanya dita ka palakpaking akong Ginoo. Palakpakan tayo ang Ginoong sinubling mebye. At ila ko yun na kayang itsura yun, ing Biyernes Santo, nune, kailangan ing lupa masaya, matagumpe, kambe ng Kristo. Kasi, inyang kalugunan na kapatid kang Kristo, dakal aldo iti, lelangan na ning Ginoo. Dakal diyan kaya gana-gana, lelangan na ning Diyos. Hindi aldo, lelangan nga ning Diyos. Pero yung aldo iti, kaya Tagalog, ibang-iba nga tamo. Aliwayang aliwa, karing aliwang aldo. Uling ingaldo iti, ingaldo sa pamanyubli ng bebye ng gilutang Heso Kristo. At ingaldo iti, yaing patutu, king ka Diyosan naning apong Ginoo. Inya naning sasabihan ng San Pablo, if Christ nga na has not risen from the dead, your faith is useless nga na. If Christ is not risen from the dead, kayong na sigurong peka makalunos at tao, kaya tiking balat na ning yato nga na. Huli na mo pinkaluguran ng kapatid, lamenta mo ne, o yan, magkakasakit tamo, magsakripisyo tamo, magpenitensya tamo, pero ala pa lang kapupuntalan ining gagawan tang iti nung it Kristo ay sinubling mebye. Dapat ngene, sinubli ang mebye, niya ng kakulisap na ni mabilog Kristyanismo, Christ is risen. Alleluia, alleluia. Sinubli ang mebye, alleluia, alleluia. Buri nang sabihan kapatid, bigtagumpeya ing Ginoo, laban king dalumdum. Bigtagumpeya ing Ginoo, laban king kasalanan. Bigtagumpeya, laban kang Satanas, ampoy marok a espiritu. Kanya nga napin, king kamatayan, daning Ginoo, pete na ing kamatayan. King pangusubi ng mebye, pepakit na nung nino talaga iya, nung nanuya. Uling kanita, kaluguran na kapatid, isipan da rening kalabana, rening oposisyon, ordinaryang tao. Eto tuwitan kayong sasabihan, anak ning Diyos. Eto tuwitan kayong sasabihan, metong yung Mesiyas. Inya na nung Gewara, ing dapat gawan, bang kanita, pamatutuanan na talaga, metong yamong tao. Eya Ginoo, ene anak ning Diyos, eya metong ang Mesiyas, nune metong yamong ordinaryong taong kalupatamo. Inya na nung Gewara, o yan, inaresture. Nanong Gewara, o yan, binugbog de, pe malupalure, pe manampaling de, pitungan ding koronang suksuk. Pepa pusandeking krus. Petere. Kitkut de. O itang isipan da, the end, ang ganya ka rin. Uling tao yamo. Pero, o yan, kaluguran na kapatid, naning kayong ulan, naning propeta, kay bata ning katlong aldo, subliyang miye. At o itapin, kitkut de, may manulila, balara, yanay ta. Pero karagol apa magkamali. Uling king aldoyti, everybody, ilangan mengas dan la, uling ining mete, uling ining pete, ining karelang kutkot. Sino priyang mebye, may balik ya pasibayo king yato, king masala, bang kanita abayan nakatamo. Sino bliyang mebye, at iti kapatid,
nga nawari ni nga pong Ginoo, hoy nga na, I am not what you think you are. Liwa ko, ako wagpang ketang kayong isipan. Uling isipan nyo, ordinaryo kong tao, inyagewa yo, imbanganyan ka na ko, pero yan, ikityo, ligpasan ko, uling eko ordinaryong tao, meton kong sasabihan, anak ng Diyos. Ako ang Diyos nga namigsalita. Ibang-iba ako, nga iba ako. Uling eya tao, nune Diyos yo. Eya, ordinaryong tao, nune tutupin, ya ang anak ng Diyos, ya ang Mesiyas, ya ang Kristo. Masakit panuwalan iti, kaluguran na kapatad. Hanggang kaining may basang ebanghelyo. Ela makapaniwala. Ere atanggap, tutupin. Sinubliyang mebye ang Ginoo. Pero, o yan. Then, kaya ganaganang apat ebanghelista, metong mo ang karelang sasabihan, yapinik Ginoo, sinubliyang mebye, at pepakit siya, antimong, metong nga tao, pepakilala na ang sarili na, ako Jesus, kakilala yo, at dati yung akakayabe, ganang migsalita. Di kaluguran ng kapatid, ang tingabanggit ko nandin, iya ing taluktok, iya ing pekamatibe prueba, na Kristo ay ordinaryong tao, no na Kristo ya in Mesiyas, ya ing anak ng Diyos. Kanya nang sinabi ng San Pablo, masayaya, I know nga na whom I have believed. Kumigkamali, nung nining ka na akong tikyan. Kumigkamali, nung nining ka na akong liguran. Kumigkamali, nung nino ing ka na akong paniwalan. Ing kanakong paniwalan, ya ing Kristo. Uling kalaguran na kapatid kang Kristo, king kasaysayan, naning isipan tamong kasalpantayanan, king kasaysayan naning yato, nino mo ka rin taong, sabi tamong, appointed Son of Christ. Nino mo ka rin taong, appointed Son of God. Nino mo ka rin taong, sasabing, ang dating daan, yung paniwalan nyo, yung tuntunan nyo. O rin, kapatid, may wala labi eh. Laway niya, ang dating daan. Metene, kalambatan ng mete. O yan, hanggang eni, patay. Makakutkutyo. Laway niyo rin, may talakad, miyayaliwang sekta. Metelo, nugarin lo, patay. Abu na lamo. Lawin tayo ang appointed Son of God. Kaya raklan, masukuli yan, matikeng sukulan, at patay, makanyan mo. Pero kaya katamo, kapatid, lawin niya Kristo, mete ya. Pero may natili ang mete, may natili ang makukutkot, kaya ba't yung aldo, sinubliyang mebye. Anya, ito metong kapari, nga nang bigsalita, kaya kayo, nga na, may naral, nung sinawan ako kay kayong daraptan, antimameto nga Kristiyano, nung sinawan akong sisimba, nung sinawan akong magrosaryo, nung sinawan akong magdebosyon kay Virgen Maria, o nung type in kay kayong kura paroko, nasabi na, kayo makiabe king iglesia, kayo makiabe king appointed Son of God, kang kibuloy. Kayo makiabe king ninuman. Doon masanting nga na, may talagad kayong sariling sekta, bang kanita, para pareho na kayo mo nga na. Uling, para pareho lamo, iba ang pinaniwalaan natin. Aliwayo, yung kay katamong paniwalan ngeni. Sabi ng San Pablo, kasawiri ko nga na, kaswerti ko, kung magkamali, nung nino yung kanakong liguran, kung magkamali, nung nino yung kanakong tikian ang pong pediwalan. Uling iya, ing katutuan, iya ing Diyos aginuta mo. Inyapagluguran na kapatad, ining aldoiting, pamaitas, pamanyubling nebye. Masakit paniwalan, di mismo Magdalena, di mismo Apostoles, era atanggap. Era
ela ak makonbinsi natutupin sinubliyang mebye inya may manintula pa mong paralan bang kanito akit do bang kanito maniwala lo kaniti o yan ni Maria Magdalena mintaya keng kutkutan kaya tangaliwang version ikita mo ka rin makaluklukya king pansyun kikiyakya uling alayo ka rin imbangke ng Jesus. Pero ating pinandit, pepakit siya i Jesus. Naning gunilisap na, naning pemalita ng Magdalena, I have seen the Lord nga na. Ikit ke ing Kristo, balutamong mete. Ikit ke balutamong mikutkut. I have seen the Lord nga na. Ikit ko ne nga na ing sinubling mebye Kristo. I have seen the Lord. Kalguran ng kapatid kang Kristo. Kaya katamo, kay badariting aldo ding dalumdum, ding aldo ding pamagdusa, ding aldo ding pamagduda. Kalupan ng Magdalena, sabi tamo, I have seen the Lord. Can you say that? Hanapin? I have seen the Lord. If San Pablo, sinabi na, if anyone is in Christ, he is a totally new creation. Balutamongan, ining aldo pa manyiblimebye, aldo yung pamagdalang bayong bye, para kay katamongan. Nakalupan itang albye, may alabasan, nakalupan itang bye, king gulot, o may labas na, nune, bayong bye, new life nga na, new hope, new faith, pamagbayungan, ing dadala ng biye, diting pangasubling mebye ding Ginoo. Huling hanapin, abangit ko nandyan, if anyone is in Christ, he is a totally new creation nga na. Nanditang pangako na ning Ginoo, and bayong lelangan, a new creation, a new earth, a new heaven, a new humanity. At kitang bayong ita, kayong kamatutwanan na dita, maging tutu, maging fulfilled, kaniting aldo, apangasubli ng mebye Kristo. Sabi ko nandin, king umpisa ng misa, aldo yung tula, alana ing Biyernes Santong itsura, nung ikitsyo ing salubong, nanong gewa na ding hangkel kim Birhen Maria, ing Birhen Maria, makatalabong yang matuling, malungkot yo, kikiyak yo, pero kitang salubong, nang gewa ning anghel, leko ne itang matuling, abelo, at belabag ne inugsene. Ala ng kalungkutan nga na, puro tula, puro saya, puro kabanalan. Bayong bye, balabagyo itang matsuang pangatao. Yung siya itang matsuang ng panugali. Noon tuki kang Kristo, I have seen the Lord. Tukyan niya itang Kristo asinubling mebye. Magdalayang bayong bye. Inya nga na, kalingwan nyo na itang matuang pangatao. Ibiyaya niya isabuhay ing bayong tao, ing bayong lelangan. Lako yun na itang kalaraman, puntalan nyo ing katutuan. Lako, kumigulutan nyo na ing dalumdum, harapan nyo ing sala. Lakwan nyo na ing kule berdi, munta kayo king kule pink. At, kalugaran na kapatid kang Kristo, pamagbayo, uling ita ing pangako na ning Ginoo. Kaniting pamagbayong hindi mo naman, pamagbayong mentality, pamagbayong pamag-isip. Kaniting panahon, ikita mo, nung nano yung sasabihan daling Santa Iglesia, lalong-lalo na kaya katamo king Pilipinas, may ka-election na mo ni Mapilan Aldo, sumuri kayo nga na, mag-discern kayo. At in pamag-discern, pamamiling ini, makayagpang yang king bayong bye kang Kristo. Inya, enabye Kristo ing kalaraman.
Enabi Kristo makamate. Enabi Kristo pamanyira. Enabi Kristo ing pamamanako. Laway nyo lang, ding magpresentang sumuyo kay kayo. Nano yung karelang tatalakaran. At yung kung ikit keni, makasulat, makirandam, makirandam, yung talakaran. O ita, talakaran ing dindam tamo, talakaran ing salita na ning apong Ginoo. Naning salita na ning apong Ginoo, salita king katutuan, salita king kabanalan, salita king pamisan metong. Laki or laki mo naman yan narapin. Ante mong metong dindam na siguro itang kwento. Ita ka nung metong lalaki king Quiapo, ing obra na isnatcherya, ing obra na manako. May pahintagon, ing ayasawa na, isnatcherya mo naman ang pong mapanako. Inyan yung mga nakya, ining babae, king klinik, misdala ring narsis, ang pori doktor, o ba't makasakmalyo. Kabait-bait na ring anak, makasakmalyo. May ngasda na lamon niyang ibuklat de ing gamat, sing-sing na ning doktor. O yan, kaluguran na kapatid, buriye ing makanyan, kaluguran na kapatid kang Kristo, bayong biye. Sabihan tamo king kay katamong sarili, I have seen the Lord. Kalupa ng Magdalena, pag maragul tamo, isabuhay tamo, ikit kay ing Ginoo, I have seen the Lord. Lagyan pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Metong yapong kaugalian na astong Easter, tandaning pamagbayong biye. Yapining pamagbayo mo naman, karimpeng ako tamo, inyang mega binyag tamo. Ya, ulitan tayo po itang makuya na seremonyas, pamagbayo, king pangako king binyag. Talakad tamo. Talakad tamo po. Pakamalan na kakaluguran, kaniting kapiesta na ning Paskwa, pagmasusyan tamo, ing kamatayan, at pamanyubli ng Mebye Kristo. King kamatayan na, linupig na ing kamatayan tamo. King pamanyubli ng Mebye, tinas nakatamo, king meto nga bayong biye. King binyag, metetangan kambena, king kasalanan, at may bangon king kayang bayong biye. Inya naman, ngene, ibayo tala, ring pangako, gewa tamo, kanitang mega binyag tamo. Isakwil tamo, ing sablang makasira, king kasunduan na ning lugod. Pilatan ning Diyos, at itamong bayo ng balayan. Mangako tamong pasibayong sumuyo, mipmong katapatan king Diyos, king kakatamong kapamisanan, king kayang Santa Iglesia Katolika. Makibatangan na po. Sa sakwilye Satanas, Opo sa sakwil miya. ading kayang sablang dapat, Opo sa sakwil miya. ading kayang sablang pamanamuyot, Opo sa sakwil miya. sasalpantaya kayo king Diyos, ibang mayupaya ang tuto. Alina lang king banwa, ampon king yato. Opo sa salpantaya. Sasalpantaya kayo, kang Jesucristo, imbugtong ng anak at ginuta mo. Mibay kang Santa Mariang Birhen, mi pako king krus, mete mi kutkut, sinublim mebye, at ngeni,
makaluklok, dani ng wanan ding Diyos, ipa, Opo, sasalpantayak. sasalpantaya kayo, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, king pamisamagding Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pamasublirang miye ring katawan, at king biye alananga, Opo, sasalpantayak. in Diyos, in lubos mayupayang ipa, ning ginuta mong Yesu Kristo, pikaluba nakatabong meto nga bayong pangabait, kapamilatan ning danom at ning Banal Espiritu. At pepatutuanan na lang sa blang tamong kasalanan, at pepatawaran na lang ring sa blang tamong kasalanan. Papanitilyan nakatasa ng tapat king Ginoo, Hesu Kristo, banggaman king alananga. Amen. King Holy Water. Katingal doning pamanyabli ng bebe, ning giduta mo, pagmasusyan tamo, ing kaya at ing kekatamong bayo at
sinubling mebie bie. Inya mananangin tamo king Ginoo naning bie nga tamo Ginoo ibayo mo ingke kami ibayo mo kami king kang bie. Ginoo, ibayo mo kami, king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, kat mo ming maglapo, ingke kang iglesia, king malala makasalpantayanan, king kang resurreksyon, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang bayong mebiniyag, baning bayong biye, tinggap da king aldoning pamanyubling mebye, manatilisan ang susulong karela, at ayagyag doring aliwa, kaniting bayong biye, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing binang malagad mong simba, at para karing may kabating naking dalan, papunta king pisamban. Iting kapiesta ning pamanyubling mebye, maging imbitasyon niya sana, karelang ibayo rin kasalpantayanan do, at biera keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablang taong mayayalipusta, ding daralan kasakitan, paulining kayalan ustisya at ning sakit. Ban damdaman mo ing panigapurang itimawa at ibangon mo lang iba't king karelang pagsalbat, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, para karing sablaming tapat ame ngayango na biye, ban makapakirake no sana king biye, at ligayang pengakong paring sablang maniwala keka, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan na ni Zon Ramos and family, Marlen Bondok, Lutgarda Bondok, Willie and Olive Bondok and family, Ruperto at Angela Flores and family, Maricris Mandak, Jaime and Joy Carreon, Dario at Winnie Manalastas and family, Nonong at Virginia Manaloto and family, Lucina Lopez and family, Irene Bonus, Con Simeon, Regalada Lopez, Felina Guevara Puno, Guevara at Puno family, Marilu Torno Hombre, Franz Gabriel Cunanan, para king wedding anniversary ng Lawrence at Chinky Pagustan, ipagkalam na sana ang kayadwanan ng Jansen Viuya, Con Simeon, BJ Lagman and family, Archimedes Bondok, Arlene Mercado, para king quick recovery ng Myrna Garcia, Marvin Lacson, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Estelita Ngo, para karing kaladwa ng Ricardo at Juliana Gonzalez, Dr. Robert Flores, Nenita Gorospe, Jesus at Adoracion Canlas, Ireneo at Epifania, Hener Ramos, Leonardo at Jose Bondok, Nomeriano Sr. at Ruben Sr. Bondok, Esther Suwing, Memeng Simbol, Alma Tamayo, Alexander Tanchatco, Ramon at Ricky Fabian, Edgar, Josepa Basilio, Sofia Chanel Basilio, Vicente, Jovita, Gerardo Guevara, Federico Puno, Florentina de la Cruz, Sebastian Malyari, Raimundo at Herminia Bonus, Aaron Paul Tayag, Rodeño at Purificacion Santos, Pedro at Maria Pamalan, Dominga Lagman, Jojo Gonzalez, Crispin, Teresita, Apolonio, Lolita, Marvin Bautista, Mercedes Tulio, Danilo Tulio, para kang 40 days ng Conchita Tayag, Bonifacio Manala, king 11 years ng death anniversary ng Enrico Nonato, para king 9 days ng Aurora de la Cruz, Fernando Tulio, at ding Maldang Kaladua, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ibayo mo kami king kang biye. O sinubling mebye Ginoo, keka ing biye, ang po ing lugod,
bigit masikan kesa aking kamatayan. Bustan mo ingbiye mo karing kaladwa, kaya kaming kaladwa, pagdala na kaming sala, ampong tula, ampong kapatawaran at lugod. Ngeni manggaman kapilan. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamongan, kalugaran na kapatad, banditing kay katamong ain, kalugod-lugod lang ang matanggap, arapan ni mayupayang Diyos. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, ikapurit ikaligaya ning kayang lagyo, ning kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos na ning ligaya, imbini ning pale, meteya king gabon, ban paintulutan ng sibot, pasibayo, imbye at ing butil. May giling ya, ban di na nakatamong manyaman, masikan at tinape. Bustan mo ngeni, king tinape at alak, maging anak mong atyo busalmi. Pasik na nga na kami, king kayang pamayubling mebye. Ipaintulot mong ibayo na kengan, di na no payang mitalakad, king kayang kayarian ning lugod, kasalpantayanan at katapatan. Adwan mi kapamilatan ng Kristong kidumi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At keka antimurin, yat ngayo rin puso makayat nano king Ginoo. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat matulid, sukat makabos ing pasalamatan da ka o Ginoo. Pupurian da ka, king lubos maragol at tula, kaniting aldo naning Paskwa. Inyang i Kristo, meging sakripisyo, Pascual Mia. Ya ing tunay kordero, amilalako king kasalanan ning yato. King kayang kamatayan, sinintang na ing kay kaming kamatayan. At king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kay kaming bie. Urinita, kambeding angeles arkangeles, ngaming kakanta.
kaya kapin banaloy pa, iking panibat ni sablang kabanalan ni kapag parulumpumi, pabanalan mo sa updating ayon kaslag ni Espiritu mo. Ban para kay kami, balya nila maging katawan ng pondaya, ng giniming Heso Kristo. By me down ko sa loob king pamaylas at kamatayan, kinwa na yung tinape, pepasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyen na iti, karing kayang disipolos nga na. Tanggapan niya iti iko, nganat kanan niya, iti yaing kana kong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuha na ing kalis, pasibayan pepasalamat kay ka, binye na iti ka rin kay disipolos nga na, tanggapan niya iti ko ngan, birim ko kaniti, iti yaing kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanggang tipan, ami bubu para kay ka at para karisablang tao, bangket ang patuang lading kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ngeni ang misteryo ng kikatang kasalpantayanan. Ing kamatayan pang subling na ibiyan ng anak mo, daran may kay iting tinapay ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Bahay may pasalamatan kay ka, ing pipilian mo kami matampantalak at harapan mo at sumuyo kay ka. At mapakumbabami naman paganwa mo, na ikami ang sanang makinabang king katawan ng pondayang Kristo, tipona na kami ang timeto ng Espiritu Santo. Ganakan may o Gino, isanti iglesia mamakalaganap king meto yato. Ban, bigyan na piyaking dugod. Kamberi kay kaming papa, kay kaming arsobispo, ting sablang obispos, pari, magpari at magobra para king kasalpantayanan. Ganakan mula naman din kapatid ming pepainawa na, at manenayang pangasubling mebye, at sablang mayango na biye. Tanggapan mo na sana po king maligay mong arapan, pakaluluan mo kami ngan, gawan mo kengan maging karapat dapat magkamit king biye alan angga. Bang kambe ni Nuan na Birhen, Maria Inturing Diyos, kambe di Apostoles, ding sablang santos at santas, at idapad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriyan dagat paligayan, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu, kaguning Espiritu Santo, puriyan dagat parangalan, banggaman king alanangga. Ngeni, panalangin tamungan ketang panalangin na tiro na kay katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginukin sa blang marok, balong pagkalabing kapayapaan kim panahon mi, bangking kasopan ni kayakan pangkalulo, parati kami mikabos king kasalanan, at mirigtas king sa blang kaligaligan. Kabang mananay kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyataw ng Heso Kristo, kay kami tala pangabos. Uling kayang kayarian natin kayo payan nating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Heso Kristo, as sinabi ka rin kay Apostoles, ikapayapan lalakon ko kay kayo, ikapayapan ko babi ko kay kayo. E masapo bawik diri kay kaming kasalanan, nalaon mi kasalpantiyan kay iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kabaryan mo, ikambi at mag-ari, banggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabi siya kapilan man, kimbalang metong kay kayungan. At keka antimurin. Kanya naman ngini, ibeta yung kapayapan, kay metong at metong. Kay pamayapan ng katang. Dio in cordera ng Diyos, Diyo yung gilalakog, kasalanan ninyo to, noon tamoy tang mayaos, king apuna ni sinubling bebye Ginoo. Ginoo, eyak matang pantanggap keka, dapat yagkas nga mano mo at kumayak na ako. Spiritual communion. Kaburi ko sanin tanggapan da ka, o Ginoo, king sacramental, ang pong physical na paralan. Dapat, uling iti posible, king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko, king kapamilataning maglapo ng lugod ng igpa at ng upaya ng kekang espiritu. Ipagkalugmengin ng kawarasan no Ginong Jesus ng kekang sarili kanako, manatili ka king puso ko, aslagan ming kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap at makimasabal ka rin kapara kong tao. Ban aluguran ang pong asoy wanda ka, karing kapara kong tao, lalo na karing kapatad kong pakakalulu. Amen.
Manalangin tamo. O Ginang Diyos, pigmasusyan mi, impamaglipat, din kay kang anak, iba't king kamatayan, papunta king biye. Binayo mila, rin pangako mi, keng binyag. Burimi ang tukyan i Jesus, king kayang dalan, iba't king kamatayan, papunta king biye. Tipunan mo kami, gawan mo kay metong apuso, metong nga kaisipan. Papanatilyan mo kami kaniting tula ng pamanjubling mebye, banding tao atuklas da ke kami, ing pamabangon kimbye kayabe ng Kristo. Adwan mi kapamilatan ng Kristong kidumi. Amen. Siklod tamo po. Ing panalangin ning botante. Oy pa, ipaganakamu ke kami, nung makanano ya kaselan at kaulaga, ing daratang halalan. Baka oy ninay tauling pagasaning bansami. Sinawa na kami karing dakala pangakong mipako, apeniwalan mi karing mapilan na mapaglinlang nga politiko. Inya, adwan mi keko, saupan mo kaming nisip banayad. Mangilatis mit mong kaingatan, kabang mamili kaming lider ay boto mi neng daratang nga eleksyon. Saupan mo kami ban pakasuryan mi ing motibo ding maglolo karing boto mi. Pilinan mila sana detang akakit ming ating mayap at dalise kapag nasan at makasadyang magobra para king tunyan ng panyunong ning bansa, lalawigan at balen mi. E minosana yalal ding pangpasibayo, detang migsamantala king kabaning balen. Detang ating pansarili at pampamilyang interes, a kailangan ng protektahan, inyabi salang miyalal. E minosana boboto, detang menungkulan, ala namang gewa, nuneng magpasa sa aking upaya. E minalasana babalik king poder, detang mapanabuso karing kaparadang tao. E minosana pagkatiwalan pa, detang gagamit mo at magsamantala, king kainan din pakakalulo. Ipagkatiwala miya sana, ing kinabukasan mi, ing paintungulan ding anak at apo mi, karetang tapat king pamagserbisyo, karetang atin ng senayan at sibukan king serbisyo publiko. Pilinan mila sana detang ating puso karing kalulo, makatao, makadiyos, makabalen, makabansa at makakalikasan, bantu niyang munlad ing bansani. Kaya rin misanang memiling mayap, matinu at marangal na lider, gawan mi sana ing responsibilidad mi anting maya pamemalen. Abe-abe kay sanang magobra, bang munlad yung bansami. Banten mila sana detang yalal mi. Bangawan dang masalese ing katungkulan akarelang pengakong gampanan at tengwanan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Talakad tamo po. Atin tapa pong misa po tang 6:15 p.m. at kayari na po ning misa atin pong mamye Easter egg kalwalyo po. Salamat po. Ingkino mantabaya kay kayo. At keka antimurin. Bendisyon na nakatangan sana ng Diyos, ipang may pahin to, Ipa, Anak at Espiritu Santo, Amen. adaon tanay misa. Kaya kayungan po, Happy Easter! Salamat King Diyos sa Easter Hallelujah! po Hallelujah! Hallelujah!